Kaži ga, može ga pogori 10 puta. Ili 20 puta, tak nešto. Ili onako, znaš ono, kad ga mičeš, ne miče se onako lepo, nego onako, dok pustiš još malo. Dobro, sad je tek u beti. Joystick pobegne onako. Da, kao 3 nivoa. Kao ideš prema gore, Beta testing. ali ti... Znači, ne bi smjeli beta test igrice, ne znam da li se to vidi se, ali je malo mutno. Čekaj, moram tu fokusirati. Pa ga nategneš, pa držiš. Ovo ti se ovo miče prema tvojom prstu. Dobro, okej, god. Da reci svoj feedback. Ma super igrica, fali samo dizajn pive. Dizajn pive, da. Fali sponsor zapravo. A koja piva fali? Ti bi koje pive? Ono koje platiš. Staro ćeš. Ko plati? Darovac. Ne Darovac. Evo ekipa, nalazimo se u Bjelovaru. Čekaj, snimamo uopće. Evo ekipa, nalazimo se u Bjelovaru na festivalu. Uličnom festivalu. Prva gaža u Bjelovaru ove godine. Sa nama je Ruben Horvat, a.k.a. Baro the Ghost, na trubi. Hvala lijepa gospodine, ljubazni ste. I ništa. Završili smo prvu svirku na bini, to jest pokraj bine kod Korza. Ili, ne, pokraj bine na Korzu. A sad idemo pokraj muzeja. Pa da vidimo kako će to ljudi u Bjelovaru prihvatiti. Thank you very much. Ruben? Dobar dan. Ovo se ne vidi svaki dan, moram reći. Trokolica. Svaka čast. Poslije cakanja. Evo, ponosni roditelji. A kako to se hranite, ono, ili kaj imate doma, mljekaru? Da, imamo kravu, jer to se kuće. Pa to baš ono. I da vidi se, nema problema. A to ide u auto, stane u auto? Moraš imati kombi? A, da, super. Super, baš sad cakane. Svaka čast. Ovo mi je zvuk bendža. Dok se štima. Između svake pjesme. Reci neke. Ništa? Reci neke. Profesore. Moj profesor, mentor, Saša. Hey, Mr. Taliban, Talibana, daylight come and we put your home. Hey, Mr. Taliban, Talibana, daylight come and we put your home.